berkata Helsek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata Helcing. Orang gendut bertemu orang gendut berkata Heldut. Si mancung bertemu si pesek, si gendut gak bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الهلال والأديان وعلى آله وأصحابه بدور معالم الإيمان وشمس عوالم الإرفان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bukit Jabal Habib Bais ada di samping Ka'bah, di belakang Bukit Safa. Dulu kerana Mekah ini seperti kuali, maka di tengahnya Ka'bah. Di sekelilingnya bukit-bukit. Yang paling tinggi adalah Bukit Jabal Habib Bais. Sekarang yang paling rendahlah Bukit Jabal Habib Bais. Panjuli gula ini gula malam dan Allah juga telah memberi kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Kadang-kadang kadalan-dalan bangki gubi longsor. Beda tak dengan longsor buat yang terlibat Aceh Bosman. Kadang-kadang di gubi butuh gunung Sinabung dengan rau-rau lain kadalan bangki. Tapi melangin tak Sinabung 2000 di Bandar Aceh Bosman cukup tak